ya dengan siap-siap ke menziarah Pak Masjid Kuba. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah di pagi hari ini ya, hari Kamis tanggal 26 bulan 3, kita akan city tour kota Madinatul Munawwarah. Kami sudah kumpul semua, semangat walaupun gini semangat. Nah, apalagi yang muda nih harus semangat dong ya, harus semangat. Namanya umrah ceria. Ini bosnya nih. Ini bosnya nih. Bosnya nih. Ayo semangat. Kita jalan. Ayo jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita? Bersama siapa? Kalau mau umroh? Ayo, gembira, ayo, gembira. That's when you open the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing. Kita sekarang berada di perkebunan kurma yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Kota kedua 1, 2, 3. Ayo lagi. All praises to Allah. All praises to Allah. Aku mau pulang ke rumah yang sahabat Rasulullah ya. Iya. Semangat berbelanja. Semangat berbelanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita? Bersama siapa? Kalau mau umroh, taruh idah saja. Gembira, gembira. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You've guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Nanti kita foto dulu dahulu ya. all praises to Pelan-pelan. Allah. Nenek semangat. Alhamdulillah, Ini kita lagi antrian menunggu masuk Peroda. Kita 30 menit lagi. Mukanya Masya Allah, mukanya sumringah, semangat. Senyum dong, ada yang senyum. Udah ngantuk dah. Nah, masalah kabar kelas banget. Kita akan ke Roda. Ayo, mas semangatnya.
Ayo semangat. Aduh, semangat. Kita mau ke rodo. Masya Allah. Alhamdulillah wassyukur pada hari ini hari Sabtu tanggal 28 kita itu program ziarah wada. Masya Allah barakallah, kita akan menuju ke depan kubah hijau. Nunggu sebentar, duduk dulu. طارت روحي حبا في المنام إليك رغم كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة نبينا السلام عليك صلوات الله وتكرم عليك وتجود. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب رسول الله حبيب الله قلبي في المدينة وجد السكينة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita? Bersama siapa? Kalau mau umroh, Darul Hijab. Ya gembira ya. Sekali lagi. Museum Al-Mudi. في جات الهادي Langsung kita foto Alex Salam ya. Itu maksudnya sangat ya. Ayo kita di atas Museum Al-Mudi. Kita foto dulu ya sebentar ya. Buat cepet kita foto dulu sebentar. Semangat, selamat. Ayo mangga ibu, ayo semangat. Oh dulu lemes banget ayo.
Dari kanan ya. Ini replika ya. Lihat sini. ومضى بعزم وسكينة معه لطف الله يحتوي يا الله والأرض تنبت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita? Bersama siapa? Kalau mau umroh, Darul Ijazah saja, takbir. Allah Akbar, ya tenang, ayo. Ini juga sekarang berada di Kota Taif, sedang berjalan ke Makam Sultan bin Abbas. Salah satu Darul Ijazah. Ya, tempat kita semangat. Masya Allah, tabarakallah. Itu kalau ini kalau pakai merah-merah. Masya Allah, nasi mandi. Silakan nasi mandi. Ya, Masya Allah, kita makan nasi mandi. Sama Bunda juga. Masya Allah, semangat. Mangga silakan dimakan ya. Mangga. فالله ثالثنا من يؤوينا يؤنسنا وينجينا لا تحزن Ayo Nek, sana mau kalau mau foto Nek. Nanti dipoto ya. الصديق والآمين في الغار ثاني اثنين الصديق والآمين في الغار ثاني اثنين لا تحزن Pak Camat lagi kasih makan onta. Sangat lagi kasih makan onta. Peternakan onta. Ontanya Pak Camat lagi kasih makan tadi. Mi, aduh kemana Mi? Oh, aduh, subhanallah, subhanallah. Ini punya siapa nih? Iya, tunggu. Kapan di sini Mi? Udah lama sih. Masya Allah. Kita akan ke Jabal Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita? Bersama siapa? Kalau mau umroh, Darul Ijazah saja. Takbir, Alhamdulillah, kita berada di Arafah bersama owner kita. Owner kita dari Indonesia, Masya Allah, tabarakallah, barokah. Masya Allah, semangat sama Tengku Dedi.